dan por ban puli di comment section deh. Di YouTube channel. Hana ban puli kita di comments. Boleh kita drop comments, kita talk comments. Baru kini kita bersama pula. Hato baru kita talk comments. Ni itu ini. Hato baru kita ada keteng ha. Mereka puli comments no kumbaliam. Kinong ilang palang banuan ra iya ka jeans no kinhun hakani kajian linti kalong kay kapat ya ka chat riu bantia haka keteng jong kaniam ko pa be jonga namar ka tao ni na banong rama niya bayang rama balai utaw emay emha yam bahayo menta empat pensidam yang bersiap yang share servir tango. Ni tay comment statement of talk your papa imuti male yam hangi kipaying di basem jong ulit Chesterfield thank you kiran ka hak banyo ek justice banyo ek pisar ko bayam yam munta chuki ho kipat ba kiyam nama siwiki bakin yam Nomor wala timon le miniam kila ban saweng di kam Sherman le deputy Sherman kali timut bonon pundi ba tang ban biang kepala jampi margarau nilong ki ba ki besar the voice of the people party ka hikai ki ba minta ni election ba ni hikai ni pensar ni pensur ni sneng ni crowd yang kali tiga bandai kini mata kiwan kipen ni upat pak kia lambaklah kipen suduk bola pincit dia tu PPP pincit ni wadan pemi wadan lada jab kia bunuh hana ulai tu pramarwe siapa Delhi ha kata kahing kemudian sanspatam KNP okey ko ulai umarwe tolajit dengan PP misangut lajit dengan Kongres misangut Marwai Hamlet Patong Marwai Leyu Patong Pat Lada Jabu PPP Unsa pengelajat Nusul Senrang Uleyu Patong Marwai Lahi Oh Lada Jabu PPP Unsa penduduk District Council Ani kecik District Council Kata ginong kwe District Council Ajantis Katar pernah kami otuak Oh kipat ba sakat lo ben kami yang kipat ba. Oh deputy chief minister yang lalu pardon ulaman pinsisya bangang pamsap ngania Sukino Bungo MNE. Haksisa ngiling empat jer kerteng. Ngiling empat jer kerteng. Ni suong badan ke pamsap ke masyarakat hambing halian nakatagadaw katma kaji kalong ke pamsap ni kren ni ke pamsap malagas ni imak katenra tadi katenra longtik kumulong to upaya nyenti iu pulit susong nakasum pembe pulit ni tempat jer keteng tang bagawi lalu pada huara dingin dengan sensyar yang dengan jela ngin saya menalik kambang saparo ngin saya menalik kambang saparo bandai ternyata lagi lap bau tahu deputy chief minister Upam Sabru ngin nama kata message kawasya kedar yang kita baru oh mentah kita sangmi kita kinongkran meeting Pandalawan election menel dan way nongkran hapus smith buang bau badan ada tu kapor usah dengan udah nyui kamera ubang berhasisi kata ke politics ke jongki ke politics jongka talk ke syukur ke jeler kali ngem dan por semua tamra manong bauta ubadan ubaham bodoh sisi kiri kim dan lenti syuk
Nawarin kita ting tat menta kelawan sekecing ting apeleng joki bat ngam atatin menta bagat tong hi ke joki ni ki parti apa pek perman ya kali MP election ngai bagat tong baro kali tang ban keruit be ya ke PPP ka NPP kanung sober bahkan job ka RDE tang mandrem ke VPP ka RDE kanung sober banjob ke Kongres tang mandrem ke VPP ko ki pai babe nei ngi upai ba kelengkali ula dep rai ba kali gasin kabening tong bo pai ba arai tayo lali diki puna short election ula rai lupa shano ban tap kali gasin kabening tong nei si post na menshua lari sansnem menshua haduk menta kami lupat nang rai lasnya dia pisah hule no seto iwe pisah kremtep ndai menta te upai ba piai pisah te uang oh kumlai sibun mereka bot hau pra kata kalong keleng bat ngem artatin balada upra ujab Hagani ke election MP kam dari tangga jing job ke jauh Dr. Ricky kam dari tangga MP election mereka dengan jing pendep yawe mau jam haswa bengin kuruk ya ke Paul Sensyar hari kembali